Kasur kabri unyo trap ha ka arpo trek risau klelit ai de kedor khas ha menteri korbari gejela ubala kemen romboi bat kala banjor ke jingdawa bade ban wengkam swashipor ya kilaingot ke hek pulit gejela ke badan keti ha ke ban shim ke jingem jong unong yalam berem ke HNLC uba cheres tefil thank you unong yalam kasur kabri unyo trap uba Thomas Pasa ulong ba keladawa bade ban wengkam swashipor kilaingot ke hek pulit gejela ke bakentop ya director general ki pulit War Chandranathan, bat arngut ke hek pulit ke bakentop ya USP ke East Janja Hills, Ujak Palsing Dhanowa, bat USP Traffic ke East Khasi Hills, Ushailendra Bahamania. Kebialami ke jenglit kenra ya ke yang sa ubat ceres. Ulong ba ke jeng kuwa jongki ban wengkam shipor kini ke hek pulit, kadai ban penti kena ba ke jeng toket kan long ke bakuat, bat ki kemi lenti bana ke office Menteri Korbari ke jela. Kan mi kerai ke babahatam, kaban wanra abiang ya ke jeng kermen bat ke jeng syania, ya ka tenat pulit hakmat kipat ba ke jela. Nang ba kaneka judicial inquiry bat ka inquiry juga human rights kan long ka bakut ka basubah ka la ban yo je sania jong pa ba tena kalyang jo sarkar hi kadai ban suspend nok mordor ya kini ki laingut ki hepulit bakai ka assurance ko yo ng home minister nakal ngilai kren bet di home minister mar ka ni ka kala kham slam kan jing dawa te nakalian juga home minister ila ong ibu inda tahun na bo kemudian menca cepakat ini ngamat tinggi kami lenti bahkan mi ka na kamera jong na lena ng office jong i home minister kan mi ka result ka ba long positif ka ba wanra gang ya ka jingkermen ya ka jingsania ya ka police department ha khawat jong ba de nakalian ka jungi hi sukwa ban penpam mo ni ba babun hi kim sultanat man yakran habide ba kani kakias namar ba kani kakias si kadai ka jingyap jong way na ki underground seranda militants mo dan rei nakalian ka yingru nilada penyakran menikiniru ni iba kilakran syai ba makiru ki smuhun habide ba kani ka judicial inquiry te ho ngiru ni appreciate ya ka jing warra sarkar kani ka judicial inquiry te ngiru ngi burom hi ya kata karai jong ka hieng kesem ka jong i basie mar ki omba ladon hak kies ladon ki lawyer ki pa penpet ya kani ka benta ka jong ki te kawai pat ba balai ka sur jong ka perintah kami khmat namar ni semua tu ba kani hi kadai ka violation jong ka human rights te nakalian ka jongi ngim kwa su ba kini ke jing peniap kin tangwan ja hakani ka jalam kaya ka jungi mo min ko asu ki persnan ki jungi kin sa peniap haki kulit ki babat ka takaan te haka ju kaporo ngilapan kan mau ya i home minister bakum juru kumbala kran CM hakini ki mana ki ladat ba ka jing ha ka jungki ya ki kulit omde ban let ban siap ban peniap re tang ban sulet ban kem di basil dan re ngi la ong i balai pat kandang pat yang home minister mo ba un suspend ye kini kulit dani ban wengkam ye kini kulit namar ba hadu menta kini kulit kidang don haka service kidang don haka kam dengi misalnya su ini kulit ki beslir di balai ye kini kakam ban peniak beriu ban peniak perdok persnam ki jungi namar lada kidang don haka di kejela ki jungi ni semua siap tiang ba yo le si kendang le biang ye kini kam dengi la banjur ya home minister ba udai ban wengkam no udwod udah buat suspense mano ya gini kulit kenang maka judicial inquiry ru mo kan yak bet ya ruti ban ila keliru dak pasai ya HM mo ba ngila om ba ngile I ya tu ka resignation letter ka jongpi ka ba pilapha ya UCM ba UCM ula u kampadang ya tu ka jing resign ki jongpi te haba klem padang ya tu ka resignation jong UCM tingila om pat UCM balai pat himla ban suspend pat yang itu kulit mo yang itu langut kulit nomor pi bidang bayi SM haduk ini por tu mentah de katahi kadai kajing kran kajungi ba yin yai budien yin yai trei na kamta kani kakam khnang ba ki jingele kajungi kanum sakut bat kanong ka bajok mo